Quand restuntis la Revolució francesa, sus partisans sunt confrontats a un dilemma. Lor objectiu è d'espandir un messaggio revolucionari de mai lo poble per obtenere son sosten. Ma i pau de monde sabon lo francès. La maggior part parlan lor lingua regionale. Al començament, los revolucionaris s'encargan de traduire los decrets nobels din las lenguas de França. L'entrepreso è gigantassa e fa expellir 96 volums de traduzius. Mas apareix un leu mai d'un empatge. Economics, tecnics e sustot ideologics. D'un ai revolucionaris presicun de feit un approcci radicalment diferent. Tra 1790, le provençal Mirabeau déclarava « Il est temps de parler français dans les lois françaises et d'ensevelir ce style gothique sous les débris de la féodalité. » Mentre que l'abbate Grégoire lançava une enquête grande au sus, les moyens d'anéantir les patois. La politique de traduzione è finalmente abbandonata. Alors que l'hostilitat cap a les lengues regionales s'impose pendant la Terror. Le députat Bertrand Barrère té un discours violent on associa les lengues de France als contre-revolucionaris fanatics et à la barbarie. È repres per l'abbate Grégoire que preconisa de forobandir los parlars locals al profit del francès. Solo lingua che si deurà ensenyar din las escolas de la Repubblica. Aquel climat che si mescla un'ostilità declarada e presa in conto pragmatico de la realitat de terrain, empachet pas braco l'usage de las lengues locales din los escrits de propaganda, revolucionaris tapla como contre-revolucionaris. A Toulouse, lo paire Sermet, defensor afugat de la revolució, disposa a Ital d'una notorietat considerable. Finalment, sa que là, la revolució vei lo triomf d'una linea dura che fa del francès la sola lingua de la libertat e del progrés, e remanda le lingue regionali al passat e a una societat retrograda. Una fractura ideologica in forma d'opposizione binaria che attraversa i secoli e pesa encara oggi nel paesaggio politico francese.